Khubor pi borok ki pralok ki wasnyau sup wow up ki Khubor how new channel ki Khubor ki wakwa open snyau chabi to ki Khubor wa Emkaam muktibi wa pentip ka World Health Organization ne W.H.O wa ye ka kujut khlam ki marat ka wakhut ki kam ka bird flu ubi na contract cheki bro hawa kam te ha iwan irkom ye ka ni ka kujut wow ya bi cheki bro nei bha man chwam jo em ubi ko cheki bro te ton up ye ga ni ka Khubor hadu wakut khnang wa yo tip ye wa sakhet W.H.O sedang isi Khubor, ladam pun mudah view subscribe yon you channel nya bhai subscribe, we ngat how to bell wa em tu khnang wa yo ten cho view yo yigi Khubor wa Emkaam, te ton sedang isi Khubor. Ka bird flu to ka kjut khlam wa jo yo ki marat wa psan ne ri I hayung, we kam jo de ki wi de ki jaj sim wa ki wi de ki jaj marat. Ha wa yo ki marat ya kam ka ni ka kjut. Ne hawa 1 point da kam kani ka khlam nyar bha uchem wa imlut ki ne chai lut ki na kani ka kjut kham tam kam wa ju yo I chai wa chi sin wa da 1 point da kam kani ka kjut siar warok ki siar wa psan I yap lut ki nei bha kani ka kjut to ka wasmat bha upor ha pardi ki marat tang wa katte wan ka World Health Organization ne W.H.O da pentip ko wala da khlan bor kani ka kjut khlam ne ka bird flu ha kani ka kanti ye ko ukta ne u ye bi ki brule iwa mud ye kani ka kujut khlam wo khlan bor ha kani ka kanti kam te kani ka kujut ye ko ubo heima mdu ye ki marat tang wa wat ye ki bro hile kat kam wo ong de ki scientist ka kujut khlam ne ka bird flu ko woman chwa ka wo ong ki ka H5N1 da por ko chiki simklu wa chiki thap san marat arpo san snem tang wa kani won ka wa por kani chiki marat Emkaam upure ne paj bania phaya ka nei bha kani pher ko na ka tu ko woman chwa da ong cho wanadu wa wan kani ka kujut house nem chi hajar khande spa khande phaunru nyar bha uchem wa bi ko cheki pro nem pu em hi ubi ko cheki pro tangwa myi I umut ne ngaj wo man I ju bai kam na chwa kam te hab man I ki wa pan khre la da chia ukala ne khlan bor kani ka kujut we la da chia u ye ko ubi cheki pro ha kini ki khajek ta yaw wa dep de embon ki marat wa yo H5N1 wa kan thup ye ki marsiang ki sea lion ki otter wa ki minx kat wa kam te de karpat I ki paj ba wam to utba ne jet ne bam ye ki marat wa kujut la da ki wapsan I hayung ne ki wana khlo kam chi banta wo yada nei por yong kani ka kujut khlam che I ki bro we kam wa man katte ka World Health Organization kre ko hei wo pure bnia chapang ini bro we wo pure le chapang ka cases H5N1 wa kamon ujia la da bi kani ka kujut cheki bro kat kam wa ong da ka Center for Disease Control and Prevention ikjut yong ki bru na ka bird flu namo ikjut yong ki bru nei por kani ka kujut khlam ye I uman khlem dak khlem chin tangwa I wa ye won wo kala kujut he we I wa ye le wo chim ye men sen ne pan po ye ki bru chadu che yap kam te hab man I ki wa ye husiar bha khnang wa yo like I nei I wan I jia was nyau si nei bha prevention is better than cure te du ki ni don hi khublei chipon